Mbala tsara korialy. Maro be mametraka fanontaniana. Ireo raha misazoko ireo ma afaka avy amin'ny zaza tsy ampy-taona. Amaliako zay fanontaniana zay, ya, afaka avy amin'ny zaza tsy ampy-taona ary maro be zegny tranga zay. Fa na dia hoe afaka avy amin'ny zaza tsy ampy-taona ireo noho ny amin'ny maha zaza tsy ampy-taona izay mbala tseniky amin'ny taona afaka mandray décision na mahatandriny fadifady na fomba sarotra momba ireo io zegny hoe le zaza. Ka misy fomba reto tsy maintsy atao amin'le zaza mba afahana miandry izy amin'ny taona zegny hoe efa mba agny zany hoe agny amin'ny taona tokony hoe afaka tsara hoe mahatandriny zegny fadindreo io. Fa io tranga io zegny misy. Dia mitanesa mity tranga ty zegny matetiky hita amin'ny fiainana andavanandro. Misy zaza ndraikindraiky misy 5 ans à 6 ans, misy 4 ans, oui, 7 ans, 8 ans, 10 ans, farany be. Eo fogna izy igny zegny sazoany fagnahy. Na hita izy hoe marary, tena marary, rehefa mandeha amin'ny Mpanazary, magnambara Mpanazary fa izy io ty tambisarany raha. Mety zo raha misazoko, mety zo karazana raha tsy misazoko fa raha mijonkogno, na hoe kalanoro, dadibe, karaha regny. Dia amin'ny fotoanan'igny zegny hoe ino raha tokony ataon'ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny iny le zaza na babany sy reniny, raha ohatra na reniny fo na ohatra na babany, mandeha magnatogno le raha zegny migodagna izy igny. Ya, izy koa ma raha hoe razana fanjakagna raha mikodagna izy, mandeha magnatogno izy igny. Le karazany le mikotrana izy igny andehanana. Mandeha magnano karazana hoe fifagnarahana, vazaha ma zegny négociation. Ino ma raha volagny amin'ny négociation ty io? Izy mbala zaza fa izy ndraiky hainy raha aby izy zaza fa fomba zegny tsy maintsy atao. Ya, tsy maintsy atao ndray aman-dreny zegny fomba io. Izy mbala zaza dia tsy maintsy miandry amin'ny taonany izy mba hoe afaka mandray fanapahan-kevitry, afaka mandray responsabilité zegny ianareo mipody aminazy. Magneky zegny reo fagnahy aby reo miandry. Fa à condition. À condition zegny hoe le ray aman-dreniny zegny mitondra le fady. Satria ny raha misazoko tsy maintsy misy fady. Le ray aman-dreniny na babany na reniny na babany sy reniny raha ohatra mbala mifanambady, anjarandreo zegny no mitondra le fady ny raha le migodagna izy igny. Karaha zegny no fipetrany. Igny le fady igny zegny tandremany ray aman-dreny satria izy mazaza, izy tsy ahatandriny zegny. Ya, igny fady igny tandremany ray aman-dreny fantatra tsy ho hanigny. Tegna mitovy karaha olo sazohan-draha zay olobe igny, tsy mety mihinahina gazety. Ary tsy mety andrama, tsy midika hoe zay tsara mianjaka amin'ny lohany eky zay hinagna fo zay tsy ho maty. Attention. Mitovy karaha olo hianjahan raha ro amin'igny karaha ohatra mihinagna fady hely, marary sômasôma. Izy koa fa be amizay zaza igny hoe misy fomba amizay koa atao mandeha magnatony raha afahana zegny fady am'le desin'ny ray aman-dreny igny, izy tompony amizay mitondra fadin raha mipetraka aminany. Ke izy koa tsika niany ty no ahita tranga zegny hoe tsika mety sadekatra hoe akora karaha ty lany tsy mpoisa tsao raha sampogna tsao sabalangon-draha. Tsy sabalangon-draha, tsy sampon-draha, raha mpoisy fo fa efa misy protocole efa tsara apetraka zegny, efa napetraka ny razanatsika hoe izy koa fa mitranga zegny le trangan-javatra karaha regny. Ke amaranako izy amizay hoe tsy adinantsika zegny no manôgna peditsika amin'ny fanohanana amin'ny contribution eto koa mararoto koa hoe atsika io misy karazana hoe dia andehanana hoe agny mianavaratra hoe andeha hamonjy fomba raiky hoe zegny hoe fandrona na hoe fisehana. Dia magnentana atsika jiaby mba handray andraikitry amin'izegny voatsirampy. Amarimaranako izy farampariny amizay hoe raha ohatra anao andefa vola avy agny en Europe, tsy adinanao mampiasa tapotapo sainte na anao andefa anjaranao amin'ny fanohanana le contribution le amin'ny dia andeha ataontsika amin'ny amin'ny satria mandeha hagnano documentation zay io. Mety anao mampiasa application tapotapo sainte ahafahanao mandefa vola baka en Europe, la France, Belgique, Angleterre, Espagne, Italie, eo koa misy États-Unis, Australie, Canada. Ary azahoanao tombony zegny hoe 15 € de bonus amin'ny premier transfert, 17 € de dollars américains amin'ny fandefasanao voalohany raha ohatra mampiasa application io. Veloma samy tsara, samy maivagna atsika jiaby, tahindragnahary sy raza.